Reebahindugire ne kushyikiwaho Kabaria Stent Hardware. Nakutangira kuragayo ko mukahumuro barakubakiriho izoberi ni kuwa abantu baheze to twegitaho mjenyi witu no Pastor Nyanzi ugu no muntu otambwire kuruga omwitaka henyini omukajuke bisha kebirere konka hatware benjo yayine no tangarro konda kwa mukama reka tugumize muno so mwija mwaragayo mutaka ndukweshanga mbarra ati kwiza mbarara kikija bwanyuma yo kwiza kubura engiri abo kuba kutwagumire rwengo tukabura engiri twatandikaye n'amakanisa na hati gari twineyo nishomero hati iriyo kwe rwengo twineyo nirwaro tukaryombekayo mu rwengo district konka kandi ebyo tuyombekire yuzuba konka buriya tukatwatandikire y'amakanisa nugo gabandise ati kutwatandikire kanisa ninkanye nekika nyokunayirize kujuno ekintu kimwe kindi kwijuka munonga kaura nakunde ngiri munonga kaura nashemererwa nyonkanta kashemerwa uga nkanturanye namaganya konka kunayirize kujuno kaura ngiri yizo magara ganje kunabirendi bwayise tukantuburanzwa hanjo eyo niyo narugire kugira ngo kanze owitu kubura yengiri twatandike kanisa wanyuma kutwarize kutandike kanisa ekintu ekindi kwijuka nkanta kurango nsutamye umwanya vume kandi nkunda kugumiza munimbura wanyuma niko kushara mu kwiza kono kubura engiri amurimbara tahambara nangwa turabandiza tukabanza ishongororo kandi tukaganibiri ya tukaraba uburaba era nkira kwa storage nye tukarugo witu Masaka nywe nka obutukatu n'abana babiri nywe no mucyara wanje na no muliso ndizo nibamwita Azaria Mugizi na wayi no mucyara wona wakazira abarongo bari naherizo nabishi babiri akazira abarongo omukazi weye baba mucyara wanyuma wakatwaro konka abana abo babiri nabanje babiri bato nabakazi bitu tukakoma emigugu nituzishongoro kuburenge muri kumanya himuru kuza ninge chikuru mukafu kwata kahanda no mje nga nywe kanta kuhamanya Azari akana hamanya okwa wenwe yambandiza akaba yagire yabura wengiri okwe yarugayo atubwanyuma twawura kwasi wagaruka yo kuburira yengiri ishongoro atubwanyuma twakome emigugu yitu ekindi kwijukaje esente zitwabere twine zikazita kumara twatemba motoka kutwayikira hambarara kurondera kututwara ishongororo tuturagitungire twatungere kutugarukiza ibanda guriyo muhanda kaguriyo gwitaka agokora gambarara kuzibanda yes twino bwana bwitu titwine nezo kubagurira nangwa no munecyo muhanda ayaya konke yitu kugenda tuza kumara yebiro tukugira ngo twafuruka twagenda na family titwine sente kana kuriya titurazi bikireyo nabo tukugenda mwamwe tukubamanya konka nturo muyo natusindika ngo tuze kuburira ngiri ishongororo niko twagenzere tuti okwikiza kwe kibwira rukutyo kutwayikire ibanda tukayikaye kiro shayi naze kiro sente zayekoma na motoka za ataro na motoka zikweyongerayo atubwanyuma twagira ngo twakora twashutama ayibaraza wa stage aho no twana nikiro twine munangwe zo kugira ngo muronda karogi nkakariya no kakubake sente nke ngo mukararemo tukantu planning akurara abarazawo konka izaraba wo mukazi yagenda yagaruka yaturabaho onyuma yiza yatubuza muri mutaye hariwo kimwaba muta twiza bwizire twanturugo kunoku konka motoka yatugarukizani toyongera yo nkagana ibiri titwine sente manya titwine motoka eri kututware shaheji mbwenu ntutegerize busheshe turebe kuturagenda atureba agenda ko harawo biroreba turebe mukazi yagaruka yizana fene mazo yagiherezo twana bambi
obo kwiha kasheshe nyine cyo kurya horashoboka butakubarara mbwenu ubana babarisa no bukaba buriya bukaba buri nko butendekirwe mazum atabuhereza fene ako bakaningira barire tubine byo kurya abuhereza fene burya ati bwanyuma agaruka agira ati mbwenu mwije atutwara ati umuryango wakanara arakanyuma nkeduka ko kuzimanya umuryango aho agira ati mbwenu nimbasa kubyamaho akabaruwe mikeka akati na mfariso ngo ahazaho mikeka kubyama mwazaho no bwana bwanyu twazaho no bwana bwito nangwa itwa bakomere ibintu kugenda tube twine mifariso ngo bundi tutewe yito tube niyo twabyamaho hashe safari zo mwaye mwine zikazura muke zitaramo na mfarasi ubu yayi byabana na bikinkebyo acha imwaye murga mukamutine himukurara mukamutagira imfarasi oto kwata mufariso gwe binyasi obukome ogende nagwo no gutwaza niyo mwabiye muraraho yes binyasi rayishika yabiru kubina yuko imwaye murga kunka turi abahereza barahanga tukubura ngiri okay so wakireba muzamuchekibanda tukakoma muguriye gwe binyasi ijuka nabana bakaho ubundi bagisesera cyona kishakubi so tukabisiga wewe turabitwira okay twagenda mukamani waru kumanya yituriyo ntuza mazuma kunka ruhanga ono basakora ikintu mbusha makonkaranga akusashireyo hakuba kana areba ngo imitima yitwere genuine nicyo uri kurebera ngo uranga nakebero mu mutima akwa kwitwabira kitamuka kakodi ubundi nanye arubu kushitamanka teka nkagira ntukunka egi decision ikaba eyitwakoze rekabe urire ekabe fire mazuma kunkorebera ngo akaikayo yatuyambirayo kandi twakora no murumo natugura wo gwemerira mazuma so mbwenu buragiraho bushesha kuba hasesere tukwato muhanda nangwa akari yabishema bamwe abo twabire ntumanya abatutegerije kuriya sente zitwabire twineze bicweka uriya tumugambira ngo ezi nituzukwere nkaganiriri kutwayikira wariya pastors ariya ayuruka kanise kabetara hari naho ashuma tungo wishemwe se amuherezo sente zabire nziburaho tuziherezo mushija mutyo mutandika ishongoro tutandika ishongoro life ishongoro yeshaki life ishongoro ekaba egumire kandi ubundi itagumira abo kuba ebiri mu Yesu niko bikuba biri biti okay abo kuba tukayikayo kanise yabireruho ekaberi yemwe twashanga yo muhereza wabire na hereza nitwe bakweta Bowazi no mucyara we Ana twatandika nabo twaburengiri twatandika amakanisa gandi twazo mucyo cyo mukamutandike kanisa mwina abakristayo bangaho mukanisa ati abakristayo mbwenu ecyo tiyabire nshonga ecyabire kituma twatandika umwanya no kushanga umwabura wengiri abantu bazunwa kandi umwanya gweherire mutakubasa kubasiga umwanya mutyo nicyo cyabire kitutangise kanisa tukugira ngo buri wona utwabire ntuburengiri tutandika we kanisa okay kunkari wawe utwabire ntuburengiri ushanga nihitengisa kutandika we kanisa abo kuba mwabura abantu umwashanga ngo abantu abo mwabura nibetenga umuriso ragume nabarundana mu mwanya uko sonche cyaye kibatandisa amakanisa konka hinja yitwaburire ngiri tutakutandika wo kanisa okay yeah aruna utwa tubagambira muzo mu makanisa gabayeriraho mubene go mwaza koraki okay konka ro wabiri no reba ngo ubuzima zima nicyetengisa kutandika we kanisa okay so nikwe ekintu cyo na ningeza ukoreka okay yeah so mbweni ishongoro mwamara yo bwire buri kwingana ki ati ishongoro tukabura yengiri abo kwa tukazayo 9 n'etano 9 n'etano nitekateka 9 na ya n'etano 9 na mukaga 9 na mushanju nkarugayo 9 na mwenda ndi kutandika hambarara kunkana bo mucyara kiriyo okay 9 hambarara hariho rugambo runabenda hurireho bari kugira ngo ukaba noyebembere kanisa yetu no shake byo kurya omundamaza egeye nyine yishongororo ati kunabe cyo kochukoro ati ishongororo kunabire ndi mu kanisomo ishuka tutwine yitakaritu
eri tukubasa kuba nituhingamu kandi nyowe kanyanga munonga kuba omugugu akanisa egabishemu bakaba bamwe bagezaho batuletere ebyo kurya kunkati bakakuletere ebiraruge mande mpaka mande ebabire bareta tukatubirya oshanga byahwaho kandi bitamara biro ate aho tukatutekwa kutaho buriyo kureba kuturabeho so nyowe no mucyara wanje tukatuza omumakaga omugondo mu Misiri y'abakristayo bitu shaka musiba mbahingire tuhinga izo barabarengera ha muhero babahetse tosho mwazo tuhinga je munonga kandi tushemerirwe raifejo neshache kugira ngo hati washatse so mukristayo rero nyencha kare no ijacu tuti then when I mbabazi abo kuba nyoni ngira ngo mukristayo gwe takawurikiza necyo ragambe naza kugaya akuba nakureba uri umworo ego nangwa ari wabatugayire icyo tinkaci rumamu bakatugaya konka ito turakifireho kikani kikira okoraki okugenda okaza kushabiriza aho kuba nyonka nkarebe ibintu bibiri okushabiriza na no kuhingira ebyo kurya abamukristayo konka nkabiriya mbihendekire ekikwemura munonganikiye hati na mangu cyo kuhinga ego nyoni oriya nakireba nke cyo kwemuka konka nimbataye muka aho kuba nimba nahinga nakozesa mani ganje kutunga cyo kurya na Bible nikere kugamba kandi naza onkazwaraje kaza abana banje bakaguma basibira enjara batine necyo kurya nikingatsiraki amuheru nkaza kushabiriza kandi icyo nkanosha nikimpamura munonga mazumu so kabosharaho kugira ngo ugende oshake yes oshakomba kristayo bawe ogumize no murumo gwarahanga ngumize no murumo gwarahanga kandi kiranyire wo majuta go kwereza arahanga nambone nkira kukigambira abebemeze batayi banje icyo kora nituntengwa kora kutamwa mani tukakora abo kuba wabo takozire ukateka tekoti nibaza kumpereza buhereza abamwe kibitumire bakore bitakorwa ushangamwe baza no guza majuta baza no guza amizi ebintu babikora ukundi mazumu aho kujambe ndabahereza nibenda babahereza tabakwenda kora wakireba konkanywe no mboro butindagurize majuta tindahinduire ngiri tindagambire umuntu ntinde izankushabire obasa kumpereza sente hakiri nkankoze se mikono yanjye wakireba bwanyuma yizaho wishemwe tinkumwe bo mushizo gwa katuyamba munonga ne bamweta eri ogwe kwizire akaine itaka omurishongoro hatuwe kiyakozire yatema we kichweka yagira ati mugume muhinga tiyakitupanisha tiyakora ki kunka yatwikire okuhinga mataka gabantu cabihana so twaguma ntuhinga mu rutokerwe nituhinga konka kiriye kitu tukugira ngo nitushakoweye kureka nituhinga tubyaramwe bitu kandi icyo nacyo cyatwera munonga obwire bwagirana obucendera konka katubanze twahumuraho kake tutukahendire ntugaruka Reebahindugire ne kushyikiwaho kabarya Stand Hardware